Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mga maasday manghod, yari na mo lilayon in pagkhilap sin mga ulama tungod pa adlaw tawakan kasubangan sin adlaw kawapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutangan na mo mauduin video ini. Nung nakabtangan si mga ulama tungod pa kasubangan sin adlaw kawapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud na to ha video ini amo na pagpatarang sin kalawungan sin hambuok mano siya amo nagkakanat sin puting iwan sin kalawungan niya iwan sin kabid-ahan atau kan hinang bid-ah hula pia patampal niya pia baliskat na kahalan bahasa mga simulang kanila bukon ahlus sunnah katinya sila ahlus sunnah. Ay bayaong kitaon na to bang biya diin impantok niya maglilay tao kan magpaham sin ilmo bang bunal ka himumungan ni atawakan puting. Amoy ni maksud sin video na to bihayaon ini. Muna biya na sin nasabot na to yung mga ulama naghilap sila adlaw tawakan kasubangan sin adlaw kawapat pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun ang kasubangan aun duang kasubangan aun ang putag dua kasubangan aun ang putag tu sin nasabot ni sambil pa ang putag lima sa maksud na to amo na patampalon bukisan caption sinambok mano siya ini way na do kay din kan Ahmad Imbing amo nangadji pa Timboro, Indonesia, nagseminal matto pa Indonesia. Yariin, caption niya, amoy bukisan na to. Long niya, yan Facebook niya, si Alpauzan, si Ahmad Imbing. Long si mga ahlul bid'ah, may ta ka mo magkugkuyag adlaw ang putag dua kasubangan si Rabiul Awwal, ba't bahasa amo yan in adlaw kapag bataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kamo magkukuyag adlaw yan, tumtuman yung adlaw yan da isab na mapatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinalong niya, amin yung biyutang niya caption, long si mga ahlul bid'ah. Amon caption ini. Tinay pag ano na ahlul bid'ah, maksud din ni simbisara, in adlaw kawapat harasul, amura si man adlaw kapag bata ka niya. Niya bang kamo nagkugkuyag sin pagmaulod atau sin adlaw kapag bata harasul, nag-celebrate ka mo sin pagmaulod harasul, tinyain adlaw yan, amurin adlaw sab kawapat ka niya, putag dua, kasubahan sin Rabiul Awwal. Amatim maksud na rin di. Busang panadjawab, kiinya ni kimawa siya kaul hi Imam As-Suhaili, amo ni bahasa piyang jawab niya, long nakahinapo sa paghaji si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hajjatul Wada, nag-ukop siya arapa siyam kasubahan sin bulan Zulhijjah, simabtan adlaw Jumaat. Alhasil timag na bulan Zulhijjah adlaw Khamis. Pagko sambil mari, sambil maun, inikabtangan ni Imam As-Suhaili, ini tiyarjuman niya dya, jol bahasa niya dya, bahasa sug, alilayon na to da gana ka na yaon, sa kawaon taing kahimot-mutan sing kaul den dilong alhasil sabab timag na bulan Rabiul Awwal adlaw ahad na naputag daw kasubahan si Rabiul Awwal kimudan lang daw Hamis. Mangisab sa pa bulan Rabiul Awwal timag na adlaw Isnin na putag daw kasubahan Rabiul Awwal kimudan ha adlaw Jumaat lang ala kulli hal wayron kimugdan adlaw Isnin inong putag daw kasubahan si Rabiul Awwal dito hatahon kawapat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang panataya ko ng mga ulama sin adlaw Isnin na patin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil bukon sahi imbis sara bat impit siya sing kawapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimugdan hang putag dua Rabiul Awwal. Kung panasabot ing kauli Imam As-Suhaili sa mari kita pa caption niya hinapusan inikabtangan na ni Ahmad Imbing. Ang naingkabtangan si mga ahlul bid'ah biya sinasabot ta taas yaon at tinamon to tinauning kabtangan din doon amo
Ang butag duha ka subangan in kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, so sila magkugkuyag long niya, wayron timindog ha ilmo. Tiningkaptangan niya, ano ron timindog ha ilmo, inang butag duha ka subangan ang kawapat ha Rasul. Wat malaingkan, tuhuma sadya, iban giging nila ha pagkugkuyag si mga halusun na katiling kalalam. So, mo ni kapsyon ni Ahmad Imbing, iman sinyaon. Okay? Salta lang na jawab subhat si mga mubtadi. Tinay mubtadi himumungan ito. Bayaon kita natuin kauli Imam Suhaili, bang kaya pahaman kaya Ahmad Imbing ataw kan wala. Bang bunal kay pag-ianon niya, tinakaw si mga mubtadi, inang pagtagdo kasubangan sin Rabiul Awwal in kawapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaring kitab Ar-Rawdul Unuf, ang pagkawan ni Ahmad Imbing, sarahan sinsira an Nabawiyah kan Ibn Hisham. Lang na mari kita magtuy. واتفقوا أنه توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلا شيئا ذكره ابن قتيبة في المعارف الأربعة. Tinaitipak yung mga ulama sabon nato din Rasul sallallahu alaihi wasallam na wapat adlaw isnin. Tinaitipak sila in Rasul na wapat adlaw isnin. But malingkad long na yan aw maniutyo. Nasabot Ibn Qutaybah kitab al-Ma'arif tinaadlaw arba. Tinaumaniyutyo ulama imihan sila adlaw arba in kawapat pukun adlaw isnin. Kalu kulluhum fi Rabiul Awwal. Sa mukha sila tukatan namong bulan Rabiul Awwal. Adlaw isnin tawagan adlaw arba'a in kaiwan na maniyutyo. So in kamatawran adlaw isnin. Pus itipak sila sin adlaw arba'a. Kaya annahum qalu aw qala aktharuhum fi thani asyara min Rabi'. Tinya in kamatauran sumakuha lang niya namong sila tawagan namong in kamatauran hang putag duha ka subangan sin Rabiul Awwal. Allahu Akbar. Apanagnaan pagkauli Imam Suhaili timampal magtuy ing kajahilan ni Ahmad Imbing. Tanim panuhuman niya baka sa mubtadi kuno wala timinggil ha ilmo tuhuma sadya giwang giging yari magtuy ing kauli Imam As-Suhaili in jumhurul ulama ang putag duha ka subangan sin Rabiul Awwal na may ta sila ing kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Intao nagputing, intao amo paakaron ni imano si hawa napso niya, bukisan niya sin Allahu Ta'ala yung kajahilan niya. Apanagnaan pa sin kauli Imam As-Suhaili, bukisan magtasin Allahu Ta'ala yung puting ni Ahmad Imbing. Sumakuha lang Imam Suhaili. Yari mali kita pa kauli Imam Suhaili, among panulangin ni Hajumhur. Kaya nasin ari ko, yung mga ulama naghilap. Pag insyabot ni Ahmad Imbing ang nakhilap si mga ulama, salta himugot si hakaw ni Imam Suhaili, yatwerong problema. Sumagawa ang nagbutang pa siya kapsyon, kaw si mga ahlul bid'ah, timiwala, timinduga ilmo, tuhuma sa jaywang giging, amatin problema. Amatin problema, gimwa in kajahilan niya. ولا يصح أن يكون توفي صلى الله عليه وسلم إلا في الثاني من الشهر. Kahuli Imam Suhaili, tinalang na di kumuddan, di masa, atin ang kaunan sing kawapat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pat malaingkan, duwang kasubangan sin Rabiul Awwal, atau kanang putagto, aw thalitha ashar, aw rabi ashar, aw khamis ashar. Siya kumuddan hang putagdo kasubangan, sa kumuddan siya, duwang kasubangan, ang putagto, putag lima. Ini kahuli Imam Suhaili, Imam As-Suhaili, kimawa siya dalil lang na sabi sin ijma'il muslimin ala anna waqfat Arafah fi hajjatul wada kanat yawm al-jum'ah. Sabab ijma' lang ng mga muslimin in pag-ukop sin Rasul Arafah amon hinapos ang paghadji niya hajjatul wada kibuddan si adlaw Jumaat. Tunawat tasa min Dhul-Hijjah, tinasam kasubangan sin Dhul-Hijjah. Namang biahat to tinapada kala Dhul-Hijjah yawm al-Khamis. Biahat lang nakimuddan in atau kan simuwang in Dhul-Hijjah adlaw Khamis. Na itungon ta ingkaw Imam Suhaili itungan na ini kimuddan kimawa sa rin dito haukop nagbista siya haukop bang simuwang adlaw Hamis Jumaat Sabdo Ahad Isnin Salasa Arba Khamis Jumaat at Jumaatin siyam kasubangan naman ng pag-ukop tipak yung mga ulama sa Jumaatin pag ukop sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada kanalong na adlaw Hamis simuwang in Dhul-Hijjah. Ayan. Yang napakan al-Muharram imma al-Jum'a wa imma as-Sabt. Tinamang adlaw Hamis simuwang in Dhul-Hijjah,
Tinasimuwang sa Muharram bukod Jumaat Sabto. Pa in kana al-Jum'ah tinabang adlaw Jumaat fa kana safaru imma Sabto wa imma al-Ahad. Manglong na yan simuwang adlaw Jumaat in Muharram in sapar sa bukod Sabto at adlaw Ahad. Pa in kana Sabto faqad kana Rabiun al-Ahad aw al-Ithnain. Damang simuwang in sapar adlaw Sabto nasuwang isin Rabiul Awwal mabukon Ahad adlaw Isnin. وصلنا وكيف ما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع يوم الاثنين بوجهين. Jadi misalnya lang nabi adiin ilikot sin kahalan sin pagbista yato amon sabot Imam Suhaili tinya di tuod manjari in ang putag dua kasuban si Rabiul Awwal kumuda adlaw Isnin. Okay? Demikian wala al-arba'a aidan. Di sa kumuda adlaw arba'a bi asin kaya pamunghi Imam Al-Qutaybah ibn Qutaybah. وسبنا سبت لنا وذكر الطبري عن ابن الكلبي وابي مخنف انه توفي في الثاني من ربيع الاول. Tinasabot Imam At-Tabari dan kan Ibn Kalbi. Riwayat Ibn Kalbi kay Abi Miknab tinain Rasul na mapat siya doang kasubangan sin Rabiul Awwal. Amo yung biyag buka ni Imam As-Suhaili. Kaya mabasa na to da susungon yung mga riwayat si piyangusukan nila. وهذا القول إن كان خلاف أهل الجمهور فإنه لا يبعد أن كانت الثلاثة الأشهر التي قبله كلها من 29. Namay ni piyatindukan niya lang niya. Bisang paingkaulin ni tinahimilap siya jumhur. Unin jumhur, ang putag dua kasuban si Rabiul Awwal. Sa hilap siya Imam Suhaili sa sinaon tindukan niya dalil. Bisang palong natihimilap siya jumhur, di lang na siya lumayo at tinabang tabis tahon in tubulan niya to. Amon tubulan na kauna rin Rabiul Awwal, siya bukon siya Jukop katlong kasubangan. Tinakuwantag siyang kasubangan da. Patadabbar ho. Bagato, dongdong ilong na padongdongi siya lang niya, painaho sahi, sabi niya to sahi. Okay? Walam ara ahadan tafatta na laho. Tinawaro lang yakita ang kumisa ng katao, amon nakapaham ka niya. Baka nakaidrak, nakadawhat. Sin para kala paghisabyaon. Pos lang na wakad ra'aytu lil Khawarizmi atau lil Khawarizmi annahu tufi alaihi salam fi awwal yawmin min Rabiul Awwal. Ang sa riwayat kan Khawarizmi tin Rasul na wapat hangkasuban sa Rabiul Awwal wa hada aqrabu fil qiyas bima dzakara at-Tabari ad Ibn Kalbi wa Abi Mikhnab. Tinamoy lang ni masuk pakyas. Din ha nasabot Imam Tabari din kan Ibn Kalbi kan Abi Mikhnab. At Imam Suhaili dua in kiyawa niya kaul ang kasubangan iman sindong kasubangan sa pagpatindog niya sin bilangan at ang pag-itong sin kasubangan ini iman sin taod sin adlawan sin bulan tinakubundan siya duang kasubangan sin Rabiul Awwal in kawapit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gayaon patarangon na to isa. Uno in kaul sin jumhur. Pag kayo jumhur ulama uno na laong sila. Sa belong taha bis tahon ta in kaul Imam Suhaili ni bunnal. Sambiat to patarangon ta mo na in kaul Imam Suhaili pagbista niya ini. Yari. Tinalong na simubang in Zulhijjah adlaw Hamis. Yan imbulan sa halis imbulan hinapusan simbulan bilangan sin adlaw. Tin Zulhijjah simubang sa adlaw Hamis naubos siya sa lang tas in kawantag siyam niya adlaw Hamis. Sabi simbukon siya Jukop katan na kinakain na. Po si Muharram kemudian sa adlaw Jumaat in kawantag siyam kasuban adlaw Jumaat. Po si muwang magtuy wala na sa nagganap katluan si muwang magtuy sa par Sabto uslong tabi ang kawantag siyam kasuban adlaw ra pag Rabiul Awwal kemudian si adlaw Ahad. Naman ini adlaw Hamis pos siyam kasubangan sin Jumaat amunin ukop pos kawantag siyam kasubangan simubang siya sin Jumaat in Muharram pos sin Sapar simubang siya sin adlaw Sabto pos sin Rabiul Awwal simubang siya sin adlaw Ahad. Adlaw Ahad pag adlaw Isnin amunin duang kasubangan. Kaya mo ini biyog buka ni Imam Suhaili paghisab sin iadlawan iban sin kasubangan kiyawa niya pag-ukop sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tulong tayo ng pagdua kasubangan kumudan si adlaw Hamis. Yan. Hambuk riwayat kain na mo din kan Khawarizmi tinya
Piajukup in Julhijjah, katlong kasubangan, pag-ubos, simubang in Muharram Sabto, kawantag siyam adlaw ra, iwan simubang isab in Sapar Ahad, kawantag siyam adlaw ra. So in Rabiul Awwal, simubang siya adlaw Isnin. So amoy ni in riwayat kan Al-Khawarizmi, amulong akrab ilal Qiyas. Ayan. So long tamang takitaon in adlaw Isnin, ang kasubangan, 8 kasubangan, iwan hang putag 5 kasubangan. Hambuket to, in adlaw Isnin, 2 kasubangan, 9 kasubangan, putag 6 kasubangan. So hambuk ini, ang putag 2 kasubangan, adlaw siya Jumaat. Yan. So biya din in kasambag na to, hakaw li Imam As-Suhaili. Yari. So marin na kita pahambuk kitab. Amo in itanto datuod, unin adlaw kawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagmaso sa kay mga sahabat at ka nagkukuyag. Sahab amat in Bisri Ahmad Imbing. Imon jawab niya. Taning ingkaw si mga ulama, inang pagtagduwa kasawangan amon kawapat sin Rasul, in sila nagmaso sa mga sahabat. So sino mawapat ni Rasul? Ini masyhur niya sira sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinagmaso sa mga sahabat. Misal biat kemarin kita pakai kitab amon wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azlamatil Madinah. Ini hambok kitab biak to sin hambok Palestini. Jadi tilan yang kitab kawapat na sin Rasul iban nanigidlom in Madinah sallallahu alaihi wasallam. Siulat sa Nizar ibn Abdul Qadir ibn Muhammad Ar-Rayyan al-Naghlawani al-Asqalani. Jadi ha Gaza, Palestine muktasaba Gaza. Kawaunta dyan in kaul din ang wayantakilu sallallahu alaihi wasallam ila rafiq al-a'la taba hayyan wa taba mayitan sallallahu alaihi wasallam wa kana dhalika yawm al-ithnin akthar al-ayami zulmatan wa shiddatan ala al-muslimin. Yarina tinain kawapat Rasul adlaw Isnin, amuna in sa taud-taud adlaw amo in nanigidlom iban pangsan ha mga muslimin. Sabi sing kasusan na nanigidlom in Madina amon pangsan tianggong si mga muslimin sa sin susan nila kawapat Rasul sallallahu alaihi wasallam yawma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinadlaw kawapat Rasul nanigidlom in Madina, nagkasusahan ni mga muslim amon pangsan sing kasusahan tianggong nila. Kala fa ayu yawmin hada, qalat Aisha radhiyallahu ta'ala anha yawmul ithnin. Amoy kaw sin Aisha adlaw Isnin. Wa tasmutu ad-dunya wa yaskunul kaunu wa tahda'ul aswat fala tasmu illa hamsa hiya akhirul nasr. Amoy ni in dan mga ta'lik niya gianap nilang tahakaw leon. Mari kita pasira i Dr. Ali As-Salabi tininirita Olivia page 828 along na yaqulu Anas radhiyallahu anhu kana al-yawm alladhi kadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adaa minha kulla shay. Tinain adlaw long ning kauna sin adlaw amo indi matungin Rasul alayhi salatu wassalam pa Madina, si mahaya long ning katan uno-uno. Si mahaya sing ka-Islam, si mahaya sing pagkukuyag si mga ansar sa sin di matungin Rasul. Palamma kana al-yawm alladhi mata fihi azlama minha kulla shay. Niya waktu mayan sin adlaw amon kawapat Rasul nanigidlom ing katan uno-uno. Wabakat Ayman faqila laha. Posti mga si Ayman. Pos ano nga subukan niya, mayubki ka alad Nabi. May takaw, uno lang nang kitang isang mga Nabi. Kalat inni kad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayamut walakin innama abki alal wahyi alladhi rufi'a anna. Kaingatan niya, in Rasul mawapat da. Sumawa, ikitang isan niya rito. Amon pa sin wahi, wayroon na mabugto na yung wahi. Amating kitang isan ni Ayman. Siya buti Imam Ibn Rajab, yarin haulul faji'ah, tinaamuin faji'ah, amuin kasusahan, ang kahiluhalaan, kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tarkadjut di matong pa mga muslimin
Imansin mawqif Abu Bakar. He ibn Rajab lang na wala matufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idtarab al-muslimun. Tinahawak to kawapat Rasul, yung mga Muslim idtarab, mga naglimpa-limpa yan. Naghiwalan, na nahiyol yung mga Muslimin sing kasusahan. Paminhum man duhi siya, pakulit. Paminhum man akada falam yutikil qiyam, paminhum man i'takal lisanahu falam yutikil kalam. O yutikil kalam. Paminhum man angkara mautahu bil kulliyah. Kanya, natahammul yung mga Muslimin. Nahiyol sila, natahammul yung kaibanan bang nagdalingkod di na makatindog, yung kaibanan di na makabisara, yung kaibanan nag-ingkar sing kawapat niya, kan Umar ibn Khattab radiyallahu an, na nag-ingkar siya sin kawapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil nasabot di Imam Qurtubi, tinya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asab ahadukum musibatan falyadhkur masabahu bi fa innaha a'zamul masaib. Tinya in Rasul naghadis siya, tinya Allah na kumudan ambok din kanyang musiba, tinya so niya tumtumun musiba mo kibudan Rasul sabab mo na sa lagu-lagu musiba. Alang na sadaka Rasulullah o sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lian al-musibata bihi azamu min kulli musibatin yusabu bihal muslim ba'dahu ila yaumil qiyamah. Tinamatan lang na tawakan korek in Rasul sallallahu alaihi wasallam sambat simbah Rasul na maksud in kabtangan sin Rasul sa natulong na musiba sa lagu-lagu amo na musiba among kibudan pa mga muslimin amo na musiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yamotin sa lagu-lagu musiba pa mga muslimin. Kanalaw na nanigidlom in Madina ay nahiyol yung mga kasahabatan sin adlaw kawapat Rasul sallallahu alaihi wasallam kasusahan sila. So matarang ito. Biyaw mari kita pakauli bidaya wa nihaya kan Ibn Kathir. Yan lang napaslun fi dhikri al-waqti allati tufiya fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mablaghi sinni wa hala wafati ila akhirih. Kinamin ang buok Baitah Ibn Kathir na la khilaf annahu alaihi salatu wassalam tufiya yawm al-ithnin. Tinawayron khilaf in Rasul na wapat si adlaw isnin. Bidasab sinasabot ti Imam Suhaili. Qala Ibn Abbas, wulida nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam yawm al-ithnin wa nubbi'a yawm al-ithnin wa kharaja min Makkah muhajiran yawm al-ithnin wa dakhala al-Madinata yawm al-ithnin wa mata yawm al-ithnin. Tinya riwayat ti Ibn Abbas anak lang na inabinyo sallallahu alaihi wasallam adlaw isnin, nahinang siya nabi adlaw isnin, naghijra siya adlaw isnin, nakasod siya pa Madina adlaw isnin, nawapat siya adlaw isnin. Iniriwayat Imam Ahmad kay Imam Al-Bayhaqi. May mari kita pariwayat amuin Baitahi Imam Suhaili, riwayat din kay Bayhaqi. Direct na kita magtimari, ilang na in Rasul na wapat siya, adlaw isnin di laylataini khalata min syahr Rabiul Awwal. Riwayat kan Bayhaqian. Tina in Rasul, nawapat siya adlaw isnin, duang kasubangan sin Rabiul Awwal. Kaya sinasabot Imam Suhaili. Ini support kan Imam Suhaili. Puas na amon hisab bistayat to. Ini support, riwayat ng mga riwayat support kan Imam Suhaili. Dan kan Imam Al-Waqidi sab, in Rasul, biadahat to nawapat siya doang kasuwangan. Hambuk riwayat kan Imam Al-Waqidi, magsabot ka sin riwayat. Riwayat ng kan Imam Al-Waqidi, in Rasul, nawapat siya adlaw isnin, lithnatay asyara laylatan khalat min Rabiul Awwal. Amun ikaw sin Jumhur, atin niya ang putag doa kasuwangan, simbulan Rabiul Awwal. Okay, wahada jazama bihi Muhammad ibn Sa'din katibuhu. Tinahi Imam Sa'ad hatabakatul kubra amoy ni ingkaw jazam na tinatiyanto niya tuod pihahugot niya tuod. So biyaon kaw sin Jumhur ubos pihahugot jazam hi Imam Ibn Sa'ad hatabakatul kubra. So matarang ning kaw sin Jumhur. Imam Ibn Ishaq long niya tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litantay asyara laylatan khalat min syahr Rabiul Awwal.
Amoy niin kauli sabi Imam Ibn Ishaq amoy tagda po sin Sira Ibn Ishaq ubos ini siya mari siya Imam Ibn Hisham waslilay sabhi Imam Suhaili amunan Raudul Unuf. Ibn Ishaq in again niya putag doa kasubangan. Ibn Ishaq Atabakatul Kubra Ibn Sa'ad in sila katan akal sila sa pajumhur ang putag doa kasubangan in kawapat rasul. Pos riwayat Imam Waqidi pos lang pa kalal Waqidi wa huwa thabatu indana. Yabiyaon ni Imam Waqidi di maayon na sa pajumhur wa huwa thabatu indana hamalong na inkaul thabit tinamapakon mahugot banghakamo wajazama bihi Muhammad ibn Sa'din katibo. Bialikan na nagbalik ang munziyazam tiyanto piyahugot Ibn Sa'ad. Ay mga riwayat kaibanan ni mo in support lang na amoy ng book riwayat tinya bakan Khawarizmi tinya kasubangan si Rabiul Awwal na mapatin Rasul. Okay, kaya ini mga riwayat kaibanan. Ubos Wakala Abu Nuaim al-Fadl ibn Dukain tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-Ithnain mustahil Rabiul Awwal. Demikian ini tinya nawapatin Rasul ang kasubangan sa Rabiul Awwal. Sa along Imam Ibn Kathir waqad taqaddama qariban an Urwa wa Musa ibn Uqba wa Zuhri mithluhu fima nakalnahu an maghazihima wallahu a'lam. Wal mashhur qaul Ibn Ishaq wal Waqidi. Dan in qaul mashhur amunin qaul Ibn Ishaq kay Waqidi. Amun ini ang putag doa kasubangan amun iban sin riwayat Imam Waqidi ka inayat to salta yari lang na huwa thabat salta amu intianto jiyazam piyahugot Ibn Sa'ad. Okay. Yari panambog dalil. Rawal Waqidi an Ibn Abbas wa Aisha radhiyallahu anha. Riwayat ng Ibn Abbas ibn kan Aisha radhiyallahu anha. Waqala haddathani Ibrahim ibn Yazid an Ibn Tawus an abihi an Ibn Abbas. Ini hambuk sanad. Haddathani Muhammad ibn Abdullah an Az-Zuhri an Urwa an Aisha. Tinhambuk sanad kan Ibn Abbas, sanad kan Aisha qala namong sila karwa. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-Ithnin lithnatay asharata laylatan khalat min Rabi'il Awwal. Riwayat kan Ibn Abbas kan Aisha in Rasul sallallahu alaihi wasallam nawapat hang putag doa kasubangan sin Rabi'il Awwal. Allahu Akbar. Timampal na imputing Ahmad Imbing. Apanag na ang pagkauli Imam Suhaili wala niya na biyuta na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayaon. Ang pangasubo. Biya din ng kauli Imam Suhaili. Ikaw sin jumhur nilang ta riwayat kan Ibn Abbas, riwayat kan Aisha, tiyanto sin jumhur, tiyanto Imam Ibn Ishaq, Ibn Sa'ad, Waqidi. Nabiya din nain kauli Imam As-Suhaili sa taon sa mga riwayat kaibanan kanya, biya unoy kasambong ta. Beon patampalon tayo sa bingkaw sin jumhur. Okay. Yan ang kauli Ibn Kathir lang na paida. Kala Abul Qasim As-Suhaili fi Rawd, mamadmuno, tinanamong lang na paida, bukti ng mga paida, namong Abul Qasim As-Suhaili, Rawdul Unuf, madmuno, lang na la yatasawwaru wuqu'i wafatihi alayhi salatu wassalam yawm al-Ithnain thani ashara Rabi'il Awwal min sanati 11. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع سنة 10 يوم الجمعة فكان أول ذي الحجة يوم الخميس فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعدها تامة وبعدها ناقصة لا يتصور أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول. Tinisabot na nagbalik ang kauli Imam Suhaili, tiniyain ang putagdoa kasubangan, di siya tuod kumuddan adlaw isnin. Sabab nagbase sila inukop sin Rasul adlaw Jumaat. Tamang adlaw Jumaat inukop sin Rasul, amo siyang kasubangan in sa halisin Julhijja adlaw Khamis.
Nasibo dalong na biyan inibistaw mo bulan, biya sinasabot na kain na, padyukupon ibang pakulangon, di tuod kumudan adlaw isnin ang putag daw kasuban sa Rabiul Awwal, biya sin na patampat na kain na. So amun unun sambong sin jumhur, amun sambong ani Ibn Kathir long na waqad ishtahara hadal iradu ala hadal qaul. Tinamashhur si maplag amun natin biya mga lang to si maplag in pag-irad hakaulet to tinamang pagbista sin kaulet to. وقد حاول جماعة الجواب عنه ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد. Tinay mga jamaa, si mga ulama, tumpungan si mga ulama, siulayan nila jawab. Sumaka lang Ibn Kathir, di siya lang na majawab, malaingkan, hambok na siya maslak. Tinambok na tira rin pagjawab kanya. Sabi yung pagbista Imam Suhaili, mahukot. Maunit at to, ini sulangon. Sawa lang Imam Bin Kathir, hambok dain, tiranan hikasulang kanya. Amon mapatanto isabing kausin jumhur sahih. Uno lang na wa huwa ikhtilaful matali. Namun ikhtilaful matali, amunin jawab ikhtilaful matali. Unin ikhtilaful matali, biyasin pagpuasa. Kakitaan sin Indonesia sa pamain sa halis bulan Ramadan adlaw Sabto, in Pilipin kakitaan nila adlaw Ahad at adlaw Jumaat. Po in Saudi, kakitaan nila adlaw Sabto at adlaw Jumaat. Biyayan lang ta. Tinaya mag-ikhtilaf ini kasuwangan pagguwaan sin bulan. Bi an yakuna ahlu Makkah ra'aw hilala Dhil Hijjah lailatal Khamis. Bi alang nasin kauna sin ahlu Makkah tinin in Makkah kita nila sa halisin Dzulhijjah adlaw Khamis. Takandum Khamis. Kita na dum Khamis. So amma ahlul Madinah falam yaraw ila lailatal Jum'ah. Palawang na in tao Madina, wala nila kita in kasubangan sin Dzulhijjah, malingkan dum Jumaat. Time. Biyayaon in ru'ya sin tao Makkah, dum Khamis in sahali sin Dzulhijjah. In tao Madina, dum Jumaat in sahali sin Dzulhijjah. Sabi sin ikhtilaful matali. Yung pangasaw, pagka makusog in dalil Imam Suhaili pagbilang na ito. Hawlin Rasul nawapat. Madinah Makkah. So yung Rasul nawapat Madinah. Yung pag-ukob Makkah. Matlo. Wa yu'ayyidu hadha qawlu Aisha wa ghayriha. Atin niya support tinabilang support hakaul yaon amun dum Jumaat in sahali sin Dzulhijjah amuna in kausin Aisha long na kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khamsin baqina min Dhil Qa'dah yani min al-Madinah ila hajjatul wada. In kausin Aisha in Rasul sallallahu alaihi wasallam minig siya rin Madinah di khamsin baqin min Dhil Qa'dah. Tinya kauhaan taglima kasuwangan. And mga Arabang sila mag-usal di khamsin baqin na tinalima adlaw ra kuman in makapin habulan. Tinakawan taglima kasubangan. In kaiksin Rasul din Madinah. Kawan taglima kasubangan sin Dzulqa'dah. Okay? Wa yata'ayyanu kama dhakarna annahu kharaja yawm as-sabti. Tinyan ta'yin tiyanto na tanto long na yan biya sin nasabot yaon. In Rasul gimo sa sin adlaw Sabto. Tinakawan taglima kasubangan sin Dzulqa'dah adlaw Sabto. Walaysa kama za'ama Ibn Hazm annahu kharaja yawm al-Khamis. Bukol lang biasin dawah Ibn Hazm atau kan biasin napakuha Ibn Hazm adaw Khamis yung kakasin Rasul din Madinah. Lianahu kad baqiya akthara min khamsin bila syak. Sabang adlaw Khamis labi pa rin halima adlaw ng biatuin in nakapin. Wala jaizun an yakuna kharaja yawmul Jum'ah. Dili sablong naman jari in Rasul gima adlaw Jumaat sabab ang riwayat ng Anas, lian Anasan kala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra bil Madinati arba'an. Sablong na in Rasul si mambayang sa Madina 4 rakaat luhul. Tidabang Jumaat so ida 2 rakaat. So bukon si adlaw Jumaat gimwa. Wal asra bi Dhul Hulayfa rakaatain. Po si mambayang sa long na asala Dhul Hulayfa 2 rakaat. Sabab sin musafir na siya ako na sa Madina. Pata'ayyanu annahu kharaja yawm as-sabti li khamsin baqin.
na matayin siya, tinamatanto siya, in kakwasin Rasul din ha Madina, adlaw Sabto, kawan tag 5 kasubangan sin Julqa'dah ala hada innama ra'a ahlul Madina hilala Dhil Hijjah lailatal Jum'ah. Doon hayan na kita sin ahlul Madina in sa halisin bulan Julhijjah dum Jumaat. Tinamari kita dum Jumaat. Okay. Wa idza kana awwalu Dhil Hijjah 'inda ahli al-Madinah al-Jum'ah wa usibat asy-syuhuru ba'dahu kawamil. Nawang impang kita sin ahlul Madinah adlaw Jumaat in Julhijjah, salin Julhijjah. Nasuelong nahisabon basin paghisab Imam Suhaili ato in bulan nito katan Julhijjah, Muharram, Safar, kawamil natin niya jukop siya katluan adlaw. Yakuno awwala Rabi'il Awwali yawmul Khamis. Kinakumudan siya impanagnaan sin salisin Rabi'il Awwal adlaw Khamis pa yakuno thani asyara yawmul Ithnin. Poslong na in ang palagda kasubangan amo na adlaw Isnin. Wallahu alam. Yung mari kita. Mun kainayat to. Adlaw Sabto tinamakusog in kaul sin jumhur. Yari si supportan hadis. Kauli Aisha radhiyallahu anha. Adlaw Sabto kawan tag 5 kasubangan, kawan tag 6 sin Ahad, kawan tag 7 sin Isnin, kawan tag 8 sin Salasa, kawan tag 9 sin Arba'a. Kung sa kita sin tao Makkah in adlaw Khamis amo na in sa halis sin Julhijjah, kita sin tao Madina in Jumaat sa halis sin Julhijjah, so gimanap katlo sa sin adlaw Khamis. Mari kita pa kaul. Okay. Pero sinagi ko, in pag-ukop, iagad in kita sin tao Makkah. Sabi sin Makkah mag-ukop. Amon kita nila adlaw Khamis in salis sin Julhijjah. In kawapat sin Rasul in itong sin jumhur, amon kita sin tao Madina amon na in adlaw Jumaat in salis sin Julhijjah. Mayaon Jumaat salis sin Julhijjah ubos itong long nakawamil natin na katlong kasubangan. Yari Julhijjah, Jumaat, Sabto katlong kasubangan, Muharram, Ahadin Salih na pusan niya Isnin katlong kasubangan, Safar, Salasa, Arba'a inapusan niya katluan adlaw. Pusin Rabiul Awwal wala mo ng Khamis basin agi Imam Ibn Kathir. So yari na pos simubang in Muharram adlaw Ahad ganap katluan nin Isnin, simubang Salasa ganap katluan nin adlaw Arba'a. Pag adlaw Khamis sa halis sin Rabiul Awwal inang putag 2 kasubangan kimuddan siya pa adlaw Isnin. Allahu Akbar. So matampal ingkaw si mga jumhur paghisabi Imam Ibn Kathir. So long ta inkhilaf si mga ulama ikhtilaful matali. Imam Suhaili itong niya ipagwapat ha Rasul kimuddan ang kasubangan, iba sinong kasubangan, haro iya sin tao Makkah. Nagitong siya rito ukop. In jumhur, salta riwayat Ibn Abbas, support nila riwayat Ibn Abbas, riwayat Aisha. Timatingkaw sin jumhur, kita in Julhijjah sin adlaw Jumaat, kita sin mga tao Madina. Tinayin Rasul, nawapat siya Madina, kibo sa Madina. So in iakad, sin jumhur, amon kita sin tao Madina. So matampal na. May umari kita pa mga ulama bago. Hamasan na to biyaon. Biya kan Dr. Boti. Because sira Dr. Boti. Dr. Boti magmamaulod. Sa unin akin niya, pakadakala fajr yawm al-Ithnin, thani asyara Rabiul Awwal min al-am al-hadi asyara al-Hijrah. In kauli Dr. Boti in Rasul nawapat siya. Yan na. Adlaw Isnin ang putag 2 kasubangan sa Rabiul Awwal. May ka di Dr. Boti magmamaulod hakaw sin jumhur. Ang putag 2 kasubangan. Kawapat ha Rasul. Payahamad imbing, wala ko timing gila ilmo. Okay. Dr. Ali Salabi, damik ka ng putag 2 kasubangan sa Rabiul Awwal. Adlaw Isnin. May mga ulama, mga doktor hamasa na to biyaon ang may nagsulat sin sira. Yakad nila in kaw sin jumhur.
Siran Nabawiyah Sahiha kan Dr. Akram Dia Al-Umari. Yan yung page niya. Dinain Rasul na wapat siyang putag do kasawan sa Rabiul Awwal. Rahikul Maktum kasi sa Piyur Rahman Al-Mubarak Puri. Sa Piyur Rahman Al-Mubarak Puri. So in Rasul na wapat, adlaw isnin ang putag do kasawan sa Rabiul Awwal. So matampal, in Jumhur, makusugin dalil, putag do kasawan sa Rabiul Awwal, salta iya karansin mga ulama hamasan nato ini, kasi mabot sa kita upat ulama, ano to? Pat ulama, biasin ini, Imam Dr. Boti, okay, Dr. Boti, Dr. Ali Salabi, Dia Al-Umari, Iwan, Mubarak Al-Furi. Biya umari kita pa kaptangan ni Ahmad Imbing, balikan tayong kaptangan ni Ahmad Imbing, long na ingkaptangan si mga ingkaptangan si mga ahlul bid'ah, biya sinasabot na to at asyaon, wayroon timinggil ha ilmo, buat malingkan to, masadya imanggiging nila pagkukuyag si mga ahlus sunnah wal hakatilingkal alam. So matampal na ingkaptangan ni Ahmad Imbing ini, din ang mga kajahilan niya. Panagnaan pa sin kaulhi Imam As-Suhaili amun hinang niya dalil, at tinasasabot in kaul sin Jumhur sa makatawakkal siya mamong be ini, tinawayron kuno timinggil ha ilmo. Okay? Tuhuma sa jayban giging. Hakabtangan niya ni kansiin hisin wala timinggil ha ilmo. Jawab hasuhat si mga mubtadi. Pianglangan sin sara impagkugkuyag ha adlaw putag do kasuman sa Rabiul Awwal sab doon hada isab habya sin adlaw yan nawapat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yari Ahmad Saib, ini Al-Paujan, Ahmad Imbing. Yari mga nag-like sin kuan niya. Yan, yung pangkauli Anur Bungso. Dua iban walo kasuban opinion kiyawa ko halam kawapat hahalan kawapat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan. So amunat to mga master manghod, mga katay mga kuran na akam Islam matarang nakato bang ono in kabdangan ni Ahmad Imbing. Gwa din ha kajahilan niya, iban sin kaawam niya, asawab sin ini hawa nafsu niya, liyong siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan magmumpaat in video ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.